Yabasuje mwese mukomeje gutega amatwi bya Horizon TV. Njibasuza nk'ibisanzwe ndi Fabrice Mporana nayo. Icyo musabwa no kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mubonera amakuru yacu ku gihe. Uyu munsi munyemerere ngaruke ku ijambo nyakwa Perezida Paul Kagame yagerageje kubwira abatuye isi ndetse n'abanyarwanda by'umwihariko. Hari hamaze iminsi igihugu cy'u Rwanda kikomwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu bigiye bikomakomeye, harimo n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse harimo n'ibihugu byinshi bikomeye biri muri leta z'Uburayi ndetse n'ibihugu biri muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bimwe na bimwe byagiye bigaragaza ko byagiye byikoma igihugu cy'u Rwanda. Gusa unyemerere ngaruke ku ijambo nyakwa Perezida Paul Kagame yavuze. Yatangiye avuga kuri ibi bihugu bikomakomeye harimo Ubushinwa, Canada, Ububirigi, Ubudage, leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza ndetse n'ibi bihugu byombi. Avuga yuko ari byo bishishikajwe cyane n'amabuye ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse anagaruka ku cyo avuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo kirarikiye ubutunzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo amabuye y'agaciro. Igihugu nyakwa Perezida Paul Kagame yavuze yuko bagiye kugereranya bagafata nk'ibihugu 100 byinshi bishaka amabuye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibindi bihugu byose byaza ku mwanya wa mbere, igihugu cy'u Rwanda kikaza kigakurikira igihugu cya 99, kikaza ku mwanya wa nyuma, kikaza ku mwanya w'100. Birumvikana yuko yarashatse kugaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda nta butunzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birarikiye, ndetse nyakwa Perezida Paul Kagame avuga yuko ibi bihugu byombi bifite inyungu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigenda bigacukura amabuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ntihagire ikintu na kimwe babasigira, byose bakabyijyanira, aribyo biteza ibibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi ngo igitangaje nuko bahindukira bakaza kubyikoreza igihugu cy'u Rwanda. Yagize ati ibi byose bakora byose barahindukira bakabyikoreza igihugu cy'u Rwanda, bakavuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda kiba amabuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kandi nyamara ibi bihugu bikomakomeye nibyo byungukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse nyakwa Perezida Paul Kagame avuga yuko ibihugu byinshi byo muri Afurika ndetse n'ibihugu byinshi biri muri aka karere bifite inyungu nyinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aricyo kiba cyabajyanyeyo, ariko ibi byose bikikorezwa igihugu cy'u Rwanda. Ibi bihugu byombi ntihagire ubivuga. Ndetse nyakwa Perezida Paul Kagame yavuze ko ibi bihugu bikomeye byo gufatira ibindi bihano bifitanye ubucuruzi hagati yabo na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yo kugurisha amabuye y'agaciro, kandi nyamara ibi byombi baraza bakabigereka ku gihugu cy'u Rwanda. Birumvikana yuko nyakwa Perezida Paul Kagame yaragerageje gusubiza bino bihugu bimaze iminsi byikoma igihugu cy'u Rwanda bikomakomeye, nyamara kandi ari byo ngo byungukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigahindukira bikaza bikikoreza umutwaro wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihugu cy'u Rwanda. Ndetse nyakwa Perezida Paul Kagame yagerageje kugaragaza yuko ngo ibitangazamakuru byinshi kuri ino si byubakiye kuri ibihugu byitwa ko bikomakomeye, ndetse bikanatuma bino bitangazamakuru byinshi bigerageza kuvuga ibyo bino bihugu bishaka. Birumvikana yuko ugenekereje ibitangazamakuru byinshi yashatse gutunga agatoki, harimo BBC ndetse n'Ijwi rya Amerika ndetse n'ibindi bitangazamakuru bikomakomeye bikunda guharabika igihugu cy'u Rwanda. Bibije nyuma yuko Minisitiri w'Ubumwe n'Ubwiyunge, uyu nguyu akaba nta wundi ari Dr Jean Damascene Bizimana, aheruka gutunga agatoki abanyamakuru bamwe b'Ijwi rya Amerika, harimo ba Venuste Nshimiyimana nabo bita ba Etienne Karekezi na ba Thomas Kamirindi, ndetse n'abanyamakuru bamwe ba BBC bafite ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994, ndetse bakaba banavuga inkuru nyinshi ziharabika igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko ibitangazamakuru byinshi byubakiye kuri ibi bihugu byitwa ko bikomakomeye byagiye bigaragara muri speech zabo, bagenda basa nkaho bibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse banasebya igihugu cy'u Rwanda, banagaragaza bagoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Umukuru w'igihugu nyakwa Perezida Paul Kagame yavuze yuko bino bihugu byinshi bivuga ibyo bino bitangazamakuru mpuzamahanga bishaka ko bavuga, bitewe nuko ibitangazamakuru bigiye bikomakomeye byinshi byubakiye kuri ibihugu byitwa ko bikomeye. Ndetse umukuru w'igihugu yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda nta mutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakeneye, icyo u Rwanda rushaka ari umutekano urambye, kandi u Rwanda rushaka umutekano urambye, apana umutekano uza w'akanya gato. Birumvikana yuko ngo igihugu cy'u Rwanda icyo gishaka ari umutekano, nta
butunzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakeneye, kuko umukuru w'igihugu yagerageje kugaragaza yuko ibi bihugu bigiye gufatira ibindi bihano ndetse birirwa byikoreza umutwaro igihugu cy'u Rwanda ari byo byungukira mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nabyo biteza ibibazo kuko byinshi biba bikurikiye amabuye ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakayajyana mu bihugu byabo kandi ntagire ikintu na kimwe bashyigira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari nabyo biteza umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ibi byose bakiyakubigereka ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi nibyo umukuru w'igihugu yabashije kuba yagaragaza nyuma y'uko hari yamaze iminsi havugwa ibintu bigiye bitandukanye ku gihugu cy'u Rwanda, harimo Ubwongereza bwafatiye ibihano igihugu cy'u Rwanda, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zafatiye igihugu cy'u Rwanda ibihano, ndetse n'ibindi bihugu bigiye bikomakomeye harimo Canada ndetse n'Ububiligi nabwo bwakoroneje igihugu cy'u Rwanda, hakazamo n'Ubudage ubu nabwo bukaba bwarakoroneje igihugu cy'u Rwanda, ubu nabwo bukaba bwarafatiye igihugu cy'u Rwanda ibihano. Sibwo bwa mbere ibihugu bifatiye igihugu cy'u Rwanda ibihano, kuko no mu mwaka wa 2012 nabwo bigiye kugerageza gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano barushinze gufatanya n'umutwe wa M23 mu gushoza intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyagiye kigaragaza yuko nta mabuye kiba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse nta n'ingabo gifite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ari nabyo umukuru w'igihugu yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda gishishikajwe n'umutekano wacyo ndetse no kuba cyarinda ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse igihugu cy'u Rwanda kikaba kinashaka umutekano urambye, ndetse igihugu cy'u Rwanda birumvikana yuko icyo igishyize imbere ari umutekano atari ubutunzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabashije kuba yabigaragaza. Mu yandi makuru, uwo bita Preskid Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Preskid akaba yaramaze gutabwa muri yombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko zamaze kuba zabitangaza. Ishimwe Preskid yari yarakatiwe n'ubutabera bw'u Rwanda imyaka 5 ashinjwa ibyaha byo gusaba cyangwa se gusaba undi imibonano mpuzabitsina ndetse nishimisha mubiri ndetse no gukoresha indi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibi nibyo uwo bita Ishimwe Preskid uwo bita Ishimwe Preskid yagerageje kuba yashinjwa n'ubutabera bw'u Rwanda, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zatangaje ko zamuteye muri yombi mu rwego rwo gushyira icyemezo cy'impapuro ubutabera bw'u Rwanda bamushyiriyeho yo kumuta muri yombi, kuko cyashyizeho ku itariki 29 Ukwakira umwaka wa 2024, akaba yatewe muri yombi ku itariki 3 Werurwe umwaka wa 2025. Ishimwe Preskid akaba yaratawe muri yombi ubwo yashinzwaga ko yateguraga irushanwa rya Nyampinga binyuze mu kigo yari afite Rwanda Inspection Backup, bigatuma agenda agasaba imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibyo bita ishimisha mubiri ndetse no gukoresha umubonano mpuzabitsina undi ku gahato binyuze mu kigo yari afite ari byo yitwaza. Ibi nibyo ubutabera bw'u Rwanda bwabashije kuba bamushinja bamukatira imyaka 5, ndetse n'ubushinjacyaha bwari bwamusabiye ko bamufunga imyaka 16 ndetse n'ihazabu y'imyaka 2. Gusa ngo kubera ko ibi byaha aribwo bwa mbere byari bimuhamye baramworohereje bahita bamukatira iyo imyaka 5 gusa. Yaje gutoroka ubutabera aza kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bagerageje gutangaza ko aho yaratuye mu buryo butemewe n'amategeko, akaba yaratuye mu mujyi bita Fort Worth mu buryo butemewe n'amategeko. Mu makuru y'imikino tugiyemo nuko kuri uyu munsi ikipe ya Rayon Sports yagerageje gukina n'ikipe ya APR Football Club, akaba ari muri shampiyona y'icyiciro cya mbere cya hano mu Rwanda. Uyu mukino ukaba waje kurangira ari ubusa ku busa hagati y'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR Football Club. Byaje kurangira ikipe ya Rayon Sports igumye ku mwanya wa mbere, ikomeza no gushyiramo difference y'amanota 2 kuri mu kibabo ikipe ya APR Football Club. Gusa mu kibuga banaga ko ikipe ya Rayon Sports yagerageje gukina nka 35% ikarusha ikipe ya APR Football Club. Birumvikana yuko ikipe ya Rayon Sports yari iri hejuru kurusha ikipe ya APR bitewe nuko ikipe ya Rayon Sports yakinnye. Gusa byagaragaye yuko ikipe ya Rayon Sports nta gitego yagize yinjiza, ariko nubwo itakingije byagaragaye ko ku rupapuro ikipe ya Rayon Sports yari iri hejuru kurusha ikipe ya APR Football Club. Bikaba rero birangiye ikipe ya Rayon Sports igumye ku mwanya wa mbere, ikipe ya APR ikaguma ku mwanya wa 2. Tukaba dutegereje izatwara shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Akaba ari amakuru rero narimbazaniye. General Fabrice Murana nayo mbifuriza gukora subscribe, like, share na comment. Ndabashimiye, mugira amahoro.